Rado anafan nang litumafan pini berta kemi keban tuji kenang sot hano kedam tang ala agos cheklo mate pai ni phaing kora truck arni ajo the CM interaction with senior citizen of Hamren town la so alamat happy pen Hamren Rainbow Home Auditorium hall along kapido pon ajo apor Hamren along saru sarhang atum lapen kamatha kang chomu chot atum ladak Hamren along tikrim sim lapen kamurim krai puthak pena an lam theje peklang dondo lapen jasmet ladak KAAC Branch Secretariat ladak Hamren along KB pon Carbing Autonomous Council Branch Secretariat Hamren along KB pon lake West Carbing long department do anaphan ka control ji aphan lapen isi pudam polotang te lake isi achithia bonglo West Carbing long 9 constituency arado anaphan lapen department do anaphan ka control nangji lapen ladak pensi ili kereng na ji aphan na siladak ke pudam polotang te isi chithia bong la so chithia bong aphan bang non akhai Dr. Tuliram Ronghang Carbing Long Autonomous Council kacheri pon CM akhai langli pen order mate hukum PC non pini lakedak OSD mate officers in charge ladak sona sing terang alang lipan ladak deploy pondo mate nang toilo na pen pini alang lidak office ke bang cheng pen ong dung atum alang lipan karcho pon pedolo lapen alang lipan ning thelo jela so office sabang mate asai hem bang mare kedam tang ason pamurim krai krede japan lapen kedam tang ason ke claim kedam link sitame ladak alon avidet ason si thaglong la sinona bangke alon pedo muchot po lapen ratatum pen sitame kaita kachingki kachithan lapen sota si chokomar tum sitame sahem kape bang japan alangli claim pon po pusi ning thelo ratatum ngapen jasmet la so kapangri kapangdon ji kelang cari ka do kawe phan polotang te financial power mate tangka mukha bang ladak kipi kenang sot la silahai sitame alang tum well plan mate kesi kedang la kata kado ko edo thailo la sila soteng pen pachiklem pono lo long lo polotang te ladak hawara rat sitame particular ladak Hamren rong supia rat aphan la pukali as a whole 9 constituency rat aphan sitame ladak mesen ajakong ladak pilo polotang te ladak reng dok reng ni dolong po pose dak pini bertanang kahumri pen ratatum ho pen aning kethe lapen akachuro pipon si pini dak deng ponlo lase laso sai ke deng pon along bangke ilitum sitame chirok tok dudunangji lapen ngadak kaphan aman pinangji lapen so taksi ilitum ansose ke ordun lapen kelangdun akya kenang sot lase pini Carbing long life pen laso nang humri si Ninggarong pen abirta puthot pangdak pontulo kardong Siam sarunten public interaction program dolo la sala so public interaction program lo etum Hamren senior citizen tum pen chungni dunlo jeda etum Hamren branch secretariat sambe aprang ating son full functioning duni bolo la so kosong sila so Hamren rat sambe ala asar mesen pen service hipilungi ma usida senior citizen pen chungni dun hangdun so tengsi itu honorable CM sir lata puthot ni tumbang free secretary ni tumbang toilo mono portuman apan lo pas non immediate mana arrangement apa kasi mo PO pengke aku bang itu honorable CM sir mata pun tu po lasi sono tak so tengsi itu rada keman taham rada keman tumateng bang sendiri tok jilpen ni luta itu principal secretary pan ni look elo lapen ni hin methanta adala kisum rat adala kisum ki boilam ni tak chingwai chingsai musi halaso lo alo nili principal secretary kan ariding nili ni mana pidame gelo ki pialong ko pi jompon power mukha ba lalo dak pa di jasimet ke dari tu hamra rat kari gelam lo dak works department bang especially council sector works department lang dak full functioning donang po pusaran tumar gilo son taxi taxation department se dak si proposal tax lang tum dak inthangon ko lapan council mane receipt dak salon ko lason taxi boja gate ghat an same dak itu honorable CM sarpan settlement pidere phi dak si order piponang proposal lang tum kar idolo laso teng sili togni kan si dak pilo so taxi itu works department same dak
tender ke daksi jokono tima son taksi tender ta jokono pen otumo tender jok pen itu monopoly siam sar pen settle den pidet pen ketak pansi order pipona ku sang kemang lo itu mathi dak di Hamren pen difu ke isi asap kisum dadu cek kitu ke tam same la hai pasal tum hai kisum wa ram ci thansi itu monopoly siam sar than lo so teng mesne tokjir pen ya lo paligan lalo itu no dak OSD pen sila langsari pun dak enter kalau itu state jitu transfer subject kan ke dak West Kar Bangalore mangke dak OSD ke council represent no la si OSD pen sila langpanang kok la OSD pen si mana pangli ponang kok dak department chokamar department anstame dak methang sai siklem nang ko pen aku dak reporting OSD office dak reporting nang pinako sorting ban sindili itu difu headquarter itu principal secretary panila ko report piti ko jengsi bangke dak KAC Hamren Branch Secretariat along mane jasimet dak OSD akihai sona sing terang alang lipanon dak nang diputu ba alang lipan dak nang kam nang apliclaim thu pan council autonomous council ben nang toy thu bangke jasimet churulo lasi laso lam the bangke ahok lo dak first karbiang long la MAC cup kapathu dak Hamren along la son si mane dak opening ceremony lo ama ajo bangke dak ringbong home auditorium hall along mane CM public interaction la sona program do amhala so long public atumta CM sir aphan chuning ridun lo jela bangso autonomous council Hamren branch secretariat bang non kopisi kang hojima pualam dak public atumta arjudun lo asidak arjudun ke specific point la son lo je dak la council receipt sika cap receipt ado la pen sika hini receipt bangke la bangala v form ki pp ni long tamel la so sika hini council receipt bangke dun kri amasila akenang sot pi la pen aku hala sika cap bang stame any application la pen tender ki pipen cheng lok ang ton stame la so sika cap council receipt bangke mane dun kri amasila hai hu akenang sot hitang la pen ke simetli dak la hai dukan business choklem tu contract fini choklem tu same la professional tax la so bangke dar akenang sot pi amasi lai hai stame ke dam tanga bangke ahok lo aprang ke ahok te ma dak long stame ang bo lo mang dak long le la sila so pot difu si dam nang kok iti la so council receipt la pen professional tax la hai ga phan tame hadak si dam nang kok amasi penaan safar la pu West Kar Biang long la business ka choklem abang pu courting ju tum same la so phan dak si dam nang kok iti Jenaba bisaram professional tax bang pharu pho pulutang te haladak difuan kang thum nami phan pra uthak arin siladak CM interaction ostame dak public tum ta ni ngidulo amasi CM bang la solam mane alang stame respond and policy dak ansose dak Hamren West Kar Biang long la so council branch secretariat stame dak dukoklo posi la so akemanga teng pen mane pacun ponanang pu rat phanta alang lita cicak tekang lo la suga cicak tekang teng pen si dak alang lipan nono bangke ake hai sona sing terang phanda OSD charge na pitulo la sinili as a personal hin pastame ni churulo CM sarfan la pen ke terang so pastame churulo je alang li bang dak chipiduk u aprang tame lang li bang duklung la son situ do athia ja OSD tum phanda deploy lo stame ayah tum dak chidu de titi amasi nono bangke alang li terang samu bangke aprang do tang lo 2011 mane 2010 be tang li do tang lo da la sela sul tame tum theklong lo alang li dak duklung la pen office long pangjang pik hasus tami ni tum theklong la pen ke dak West Kar Biang long la so public aphan la so mane service ki piya phan li pen an bor i lo la so tami la so posi la dak works department as tami dak si la pen la bojar ghat la hai hui ahormu get ahormu hai tami la dak si mane tender advertisement dak si pilo la pen dak si tender ta pilo work allotment dak si pilo work order pin dak si pilo hala so tami ni tum la ke claim long weg lo sut bangke sitame la so pena phi bangke la hui bang da abedel sitame la si nono bang sitame ni tum ning the je alang ni terang so sitame mu chi tong dam hu ni phan nang than lo je dak apra teng la so council aku ar mane power amukha dak mane department hong kep da Hamren long pinana department do council pena hadak difu pena control bang amendment ke sungu la si day to day la dak ka control dia pang stame alang li phan yong si non ke do ma ke hai Dr. Tuliram rong hang yong si
ladak branch secretariat pan power delegation ma yang si ansu se akang tu pilo pulu tang te lahai officer tu mana control ta mesen po lapen ladak dulu po te officer am dak sidu po ladak public tu West Kar Benglong tu makar i officer pan kaje tong nami pan stame joy ke po lapen ladak business a choklem dukan bazar kui ke yoro tum hotel ke chongpu tum lahai stame dak mane a business abang da akenanga mang dupo da si market economy stame down ore no no mang athi dang muhi de officer abe penceng lo angke rat da beden lo amasi nono bangke dak market economy sami penan down lo nasi lahai councilong si power pe bat hulo akai Dr. Tuliram Ronghang lado branch secretary fan power pe bat lo pulote ladak rat ame dak wangpo Hamren West Kar Benglong la constituency sirke barat sami dak si wangpo mati ladak wang lo pulutang te dak dukan ke do bazar do kuwi choyor sa hotel chongpu mane hotel ka khuli mane bangke an ke cho hotel lahai ka khuli tame dak bangke market economy bangke mane iso aki gru bang dupo lasi lalu pulutang de mesen po lasi nili smet churulo Kar Benglong Tulmas Council siam ke hai Dr. Tuliram Ronghang arangli rada phan ka chak ateng pen laso akam ki klem pon ke kurwang thu alang liphan churulo lasi ansu se achi the pading nang la pen ansu se lahai rada kam ki klem long stame ansu se alang li hirjumi paduna lasi nili bangke as a public hisap pen manili stame alang li phan ka churu la pen dak terang sahu phan stame ningak long pen welcome ke nilam thi lapan sini ponchol kardom kurwang thu ladak Kar Benglong Tulmas Council pen dak uthot branch secretariat long nange toy thu OSD nange toy thu labangke kurwang thu Kar Benglong Tulmas Council yapon CM Tuliram Ronghang phan stame churu lo kasi ethe bang lahilo je damtang inana ningkan ana bang kila dak hangnat ke long pon son ba mane rat pen pini prek ki klem pon ya war site pumas me dak ha development ta ki thaglong la son ing art chela son la sin non ke bangji arangli dak nang posting det pen aphi la bangke puthot dak Kar Benglong West Kar Benglong arara tu same pinangam kisung pen jokpon po pusnili Kar Benglong Tulmas Council ke yapon CM Tuliram Ronghang phan same churulo la pen muru sabso vera kampen make dipuan kapal yi phan bange West Kar Benglong pen dipu so dak ke dam ke bang do ke siksak ke dang lok sa suk kapen kapayok yi phan sinili hin pen same puthot itum asong yapo made Kar Benglong Tulmas Council CM ke hai Tuliram Ronghang phan same churulo la pen Hamren arara phan kangthur pon pe busname itum la bang so office pen lot department thong kep department doan same alangli ladak pen si lang chari pon po lasi uthot dilhin pen churulo Kar Benglong Tulmas Council kia pon Dr. Tuliram Ronghang phan same an su se dak pa develop ye phan si mane nilhin pen same chunri akadom pajri lo